U sredu, dan posvećen časnom krstu, 31. decembra po novom, a 18. po starom kalendaru, Pravoslavna crkva molitveno slavi svetog mučenika Sevastijana i svetog Modesta, patrijarha Jerusalimskog. Prepodobno Bože bogomudrije Modeste i svjatiteljskoju odeždoju okrašen, pastirju Jerusalima blaženjejši, vo veselini nje Hristu predstojiši, i konci ozarjaješi čudesi, pomošniku pobudit ja prizivajušim, molja se Oče, osjeh nas. Sveti Modest rođen je u gradu Sevastiji Kapadokijskoj, u Maloj Aziji, na granici sa Jermenijom, u blagočestivoj porodici. Već u ranoj mladosti posvetio se strogom monaškom životu. Zbog svog vrlinskog života izabran je za nastojatelja manastira Teodosija Velikog. U to vreme, odnosno 614. godine gospodnje, persijski car Hozroj II. Je uz pomoć 40.000 Jevreja napao Siriju i Palestinu. Jerusalim i sva okolina tada su strahovito postradali. Hiljade monaha i sveštenika je ubijeno, a hrišćanski hramovi su opustošeni, među njima i hram Svetog groba gospodnjeg. Patrijarh Zaharija sa mnoštvom naroda odveden je u ropstvo u Persiju. Tada je u Persiju odnesen i sveti krst gospodnji. Sveti Modest je u to vreme izbegao smrt i posle persijanske najezde njemu je bila poverena dužnost da upravlja Palestinskom crkvom. Prvo je pokupio ostatke tela pobijenih monaha i u manastiru Svetog Save Osvećenog položio ih u manastirskoj kosturnici. Zatim se hrabro latio obnavljanja razorenih i opustošenih svetih mesta. Obnovio je hram Svetog Krsta, a onda i Golgotski i Vitlejemski. U tom sveštenom poslu mnogo mu je pomogao sveti Jovan Milostivi, patrijarh Aleksandrijski. Patrijarh Zaharija ga iz ropstva u svojim pismima sve vreme podržavao i snažio u njegovim poduhvatima. Posle 14 godina, 628. godine gospodnje, patrijarh Zaharija se sa časnim krstom vratio iz ropstva. Kada se patrijarh Zaharija upokojio, na patrijaršijski presto izabran je Sveti Modest. Dugo i mudro je ovaj svetitelj upravljao svojom pastvom, čineći pri tom mnoga dobra dela. 628. godine gospodnje, sveti otac Modest se mirno upokojio u 97. godini života.